хочется уже перейти к чтению стихов. Они не были оригинальными стихотворениями, они были переводные стихотворения из творчества этих писателей. Канымның күйгәне, хәсрәттә янганым. Самый из всех влюбленных не сравнится ни один. Я люблю 100 раз сильнее. Минем туган җирем. Мин болай шулай итәдем төрле авылымның ямен соотан белән. Дәванием, апайларым, бабай, әби. Understood and cherished fondly since I was a little boy. In my tongue, I learned with patience. Dinle, betine yardım bitir bir. Biraz sabır bul, meretke bir getir bir. Тамалыр мескенемден тамсы-тамсы күҙҙәренән йәш. Ҡара. Ах, җүләр махмай, тырыш яшьләй. Damladır miskinemden, damışı damışı, gözlerinden yaş. Dünyada her gündə yalan. Аның тик тышкы ягын син күрәсең. Sonra ләкътә диярсез. Мин бит төрле Куда будут сравнать Пушкина с Евгением, но картошка будет жить до света представления. И на этих пятнах сколько говорить тебе убрать.